ni na leitung mun piuli zomi te iten na gam ko gam vai gam kin Bangladesh tia lamet lo lai takina khat hit khatina buai nang tung tak chiang ina leitung kiu liaom zomi ten mi pi te ki phokina ki laina tina yu theina ding bang hamyam sina kin hi tunin amasai na Manipur gama buai nang ki pat me ni thum chin tampi takin thei ding yang a hi zongina me ni thumina buai na ki pan hi pe malowina 3 bil lai pe ka hi zongina kumtulni lesom ni kumina RPZI chi ki polna Research and Preservation of Zoo Identity chi anaki phuanina hitena akilang lo mite thei pi het loina akiu khata na na se mina tunina RPZI ya chairman hi Ginza Vualzong ina zoom panina ama to holin thei ding ina ongjoin men ama to ngadung dam thu pok masahang tunina pol khatina RPZI thelo ding ya aman ongen ding hi pol khatina ama zong amungei lo tia ding ina tom chi khatina gen pak ni ina zo mi sunga website abor masa zogam.com i founder pa hi chi amasaina khidei sakhang to chiang ina setna lampang again ding seleng nidang ina IBM company ya assistant manager ana semina tua panina assistant manager panina holina lamka septhi bang semina home base ina na semin to hitak chaina RPZI ya semina hi tak chiangina tu lai tak bang adia kina buaina te hangina hunbit ina na sem nge khathi ina tua manina ama le kagen khak lo mi the dinga kilo oma sakle ama vai ama le ama kin produce la to changina RPZI sikina ongki panna hiya chi bangina ama na gen ding kilo ma sakteng ama tunga hunap ni ek tham lo khatina ang belap zual pak ba phot jen hingina to RPZI chi kongen tak siangina pol khatina RPZI bekana sem hiloina tu lai takina Manipur gam buaina zo swante buaina ama pen officials bok persona hi lam zong thei ding chi ong pulak no ming lai tak bang inlam line bang gina lo wa manina tu ni bang yon line pen ong je kai khazen a hi chi zong pok sakhang tun ama hunna peto he ni ki pawae suni hun hoi hun pha na hon piak dia kona organizer hey program sai te yang ki pa thu kon ge na khovet pumpia zomi te ina anangai khidi manina hitbang platform non piak ja kona ki pa thu kon ge na ke ka hi le on gen sa ma bangin heu tu pana on gen sa ma bangina tulalina RPZI ya chairman kalen lela Probana I Manipur gam sungboy na tokisaya movement another lead to ITLF spokesperson le kahiya Probana media cell convener kahiya sepnalama I IBM akum somlanga bang kana sema wai kholsanin tu in lamka izogama zilata te to khosai na komlela I igam kadam sung chini atam zo ha gam polama kolgam vai gama om ka imanin tua igama om ta ka imanina kahi thei sun inam le gama dinga sem dia kapan ti thina panla dia kha itwa kha kahun
om te zang dia kisa kahi no kazake mute khana bang So sorry. hmm. Lungdam ma mai tom kin ma mai nang gen ni na RPZI ki pol na kazak chilina ki pol na lamdang ka sak ma khathina ke mi mal diakina bahyang zanga chivu park chandrakirti memorial ding to memorial park ding to ki saina India kumpina bol ding asom lai takina kwa ma apau aphunom ngam bet loina RPZI yong ki panhi to hina akei ma ai mimala zong tu ni nangin thak leng hi ba hiang security park mun pen ba hiang akim le tonjang kim hia mo akima tena dila ki chi hina me te kan neu lai khong pek kun zong me te teng pai ma kum simina ai zong ina hi bang ina me te na go me te na go to hill china kham tunga payun chi pai ding chi tua pau la pin igam teng ke ai na lam hi RPZI na muina tuina RPZI na sep na le i ana sep na le tu chiang abe sa huna ana sep na te mi pin helo di ga hi manina abe sa huna ana sep na te hi zangina tua te am siapa ginza huna petong kik le ni RPZI a hi le ong ki pu khyak dan a hi le i tua behenga tonjang fa a i Chandrakirti Park bowling thu ong ma ki patina igam sunga mi bangza hiam olmo tena i pai khomin igen khomin panlak de dan ki gen khoma heu tu tom te tole ki mu in hei vai panlading in ki gen ma le apol pi chini in isa te kwa ma ong ki pan ke thailo ahi zia kun i Mei tarik samlako 2020 i public consultation sat ana kisama waimuna i itang tu teu raja go khathang guite tang thu te khong le to chandra kirti park to kisai holim na food khom na kineya waya pai khom tena hei park nei ti leng pa mina park igama izogama park ki body pen deilo ai bana mo pai ai dan te gen khomin uchi in akhanon May sorry June tarik guk 2020 na hay to kisay encoding in na pol khat group khat organization khat bol khia khoi kisa in group khat bol ni chin thupung na kila to bana mabana igam sung izogam sunga isu tom te leong piang tok to dinga hi manin why isu te le en kai to ding hi kom ding in pol pol khat ut khani chi in June tarik gu 2020 in RPZI ki chi alung lut mi bangza hiamin na i na ki pol khia RPZI chi chiang in reservation sorry, research and preservation of Joe identities. Chi in anakiput kia hey kongkik zwaldinga June tarik guk 2020 ma ina kimu why at the vine a public consultation zonung ina kimu khom na khat oma
hay una CSO tom lekisam khomin igen khomin chỉ sa bangina apol pi take up di lem chatla wa ijakina ball thak bowling in thukpu na waimun killa a huchi in June tarik gok 2020 in Research and Preservation of Joe Identities RPZI in unki form kya hi waya chairman masa pending in form p chairman masa pena huchi na kalong kiswan to hi ê lùng đầm mà mày thua RPZI aki phot chilina a press release su ichidi nga hilaya kenjok kanania mo copy na oma mm tom khat kong belam na na hi chi vu ichi ten e zo mi ten i the ding na hi chi vu zang hi chi na tua om na mun ten midang ina ipui pa te na chian lak na hi na kolgama chi khai chi pen tua chi yom na pin achi pen khachi chat sei na tua manina e akima chi kha hi na ton jang kim tingina ichilak na phol pi khat ana hi dek tham lo ina ya siapa na again sabang ina pupa bangkhat raja go khothang po khatina azakhangi lo omding ina tunen kongma ama pen India gama chimaini na iuk pi khat ma hi na ama I amat namun tua bek tham lo ina medite na himuna bangahia agwazo na lusai expedition china lusai te tunga isangam mizo te tunga agwazo na chi bangina amwa swang phu na ko mo ong do na kom chidan khat hialina medite bol na hi na hi I abat tua mani na hi imun pen amau amun bekilong akim apam zo ong de bo ana hi gi ge na kwa ma ki po na dang apaw ngam apun ngam tak kwa ma omlo RPZI manina nak pi takina lungdaming tuina abana paito ni na iboy na pen hiteng to veng hi pe maloina RPZI yang lu thau thakning na ITLF vai ka mai na ITLF ina lamka press release hat abolu hi pen October 15 October somnenga 2022 here hi press release kada sim tak siang ina condemnation si hina asolo ina ha zolen voice page sa zong ki ko inchina man mo lung sim tampi khatong thong hi emi te na RPZI na dal ti takina na dalina ministry tuam tuam hi zongina kumpilam kisaite hi zoina tuam te dal chi bangina na dal hi le zong kwa hem te paule amau kuaman ongna gumno e sungma ma zo ana gumlo hei manina hi condemnation letter bang khasiat kwai ma izomi khang thu sunga hi pen chikma chena mangi no lo ringa tom khat kongen zol de na e pawin hi pi the ding na hi chandra khirti chi pen zo swan upi hi pu go khathang atha amat namunu mo amat numunu himuna chivu chandrakirti memorial park tonjanga ahon naw hi dek tham loina chandrakirti na lusai chief lusai upi lile huaza le somni le ni amau alak ni chi bang phialina chi bangina agil naw mo hina to chiangina hitaka avekinang simkening
dal ni takina mang pawai manina Chief Minister Biren Tozong Kimua RPZI Hill Area Council hina Hamtungmi Tribal MLA tuam te Tozong Kimuina Twachiang ina Bektham Loina Manipura MP Khat ahis Sanazauba Lesamba MP Inner Manipur Inzong RPZI banga kilung lamet pina ahangina bangma sem so tolo chi bangina to chiangina hi chivu memorial chivu chandrakirti memorial park bol thina ding ina MLA ni ahi singat MLA te mai zong ongdal pilo chi phial ding hiam go MLA masa pen je sau puina RPZ te ki thwa pina chief minister kyang donga kimu pi chi bang wa chiang ina hilaya contractor te zong midang hui pe malo mo hi chi vu pen tam ge nuam lo man baham chi le nung lamina lamka manipur gam boy chi lina professor khamhan swanina hi chandrakirti park hina lim takina nai khat wal sung lim takidang gen hin joina to te tam repeat lo di hian to manina hi a condemnation pen damina tulta khiam khatchangina i zolen page sa ko ding hing tuina abana paito ni na tu lai takina lamka manipur gamboy na amapang ma kipol na mi hem pewina anung zui anung thua ITLF pen tuni na ya siagin za official sport lena kigen ma official sport person hina media lamzo hina ai manina aman bang si bang ki pan hia tu lai takina kwa tengina makaya chi bang nonggen thediam ole ki pake ITLF chi kha Indigenous Tribal Leaders Forum ahia ITLF ahile Lamka district songa recognized tribe tuam people khom at sangnana KIC Paite Tribe Council Vaipei People's Council Paite Simte People Council Waichang in a United Zoo Organization le adang dang kagen khalo omle ante samilla I tribe recognized ting people home na ahia I ITLF in abultunga ki patunga tuplengi mahile Manipur gamsunga hu inundan dignon lo ai manin Birian government nuaya singtangam izogam lak sakna ding policy tuam hong ki khunta imanina sakna din na forest reserve chi te bang protected forest wetland wildlife sanctuary chi te policy zanga izogam igam on lak sak som ai imanina tabana I ST demand mấy thì tiền ST demand bằng lệ on này giờ kun lao thong hoài cái sắc manin ITLF ina RPZI mungkin padan taki bang simena imu igam vaya buaina isu tom take up di polpium sate lo ziakin ITLF ka hong kipan siya amasa penina reserve forest taki sa ina rally karon sayin uchina panon la uchina ban banina ongkal swantoa tulalin movement pen gamboina pen hong puak zakta imanina ITLF in department tuam na se phoi zong na ding ina hon bol kya ITLF noya department tuam te hi le akhatna finance department hi ni na relief department hi
thumna legal cell lina media cell ai cha ngana na women wing here huchilo department thak zanina ki bol thak ka planning department ti le ki bol thak ka wailo ka gen khak lo steering committee le me hi department sagi tak sorry department gyat tak ITLF noya o me hi sulalina lùng đam mê tuy na May 3 ina boy nang kipan May schedule tribe demand tunina athelo tampi ta kom di he manina hi schedule tribe May na schedule tribe hi a demand pe nu onga hi zen le e sing tang mi kham tung mi te dina bang ting ong fek khading hiam chi atom kimin na nong gen thiam okay ST demand India gama reservation tontoma ST SC OBC which is scheduled tribe scheduled caste le other backward class ti oma nam tuan de utekha India government ina category tuamina na koya India constitution na singtang mi te atamzo kha scheduled tribe yoma India constitution ina singtang gam hon protect saka hon kebit saka singtang milo te na singtang gam alak thelo na ding na India constitution na article 371C noya le Manipur Land Reform Act noya singtang gam pen singtang milo ina le thelo hi chi kha dan na oma wai jagin Manipur gama mấy đề tên kha ising tangam lấy thế loa gam pata này thế loa gì vậy giờ kina mấy đề tên na gam Infal Valley khaniau ma ai changin agamu kek lian udo ai changin gam su sak nang sing tang gam lak the nang policy tom han ngai tawa denai gen sa reserve forest tele khata hiya ani na di na sing tang gam alei the na di na ST hileo sing tang gam lei thei ding a hi jakun ST demand han bol we hi wai zakina he ST demand kha government exam ai ke competitive exam a quota di lel hi ke ya sing tang gam su na di sing tang gam lak sang na di policy hi jaka e sing tang mi e zo mi te na ki de lo hi lùng đam mê tum kim ma mai na program lam zulu te chi mai ni to chang ina he gam to mam te na I thei lo ding khata India gama kham tum mi te ding ina I gam le pen thuwa min ko thutina schedule tribe kham tum mi te hi na zang mi te che e ya ding te kwataw mina e nga ding satan chidiam omina tote adia kina e Manipur gama satan hiza kini na tua hina tua che ina ko kagen wam ja kina bayam che ko gam hina US siam Australia chin na te hibaga kwata omlo tua hina hi ko gama bangge te da dingina GA dia dingina national level a yak to kisam national level ma competitive ma kisam kwa ma satan chi tua mom selo hibanga ham phat na kumpi India kumpi atuam vewang piak pen I kha so khak ding mo igam ne le kha so ding isep na nangon kha so khak ding pen law huai ma mahina hi pen banga pan thei banga ipana idal ding ai lam chi tunina chial hang tuina metite ongboi pi pen scheduled tribe bek hiloina igam nei dena again ma baina reserve forest protected forest
chi bang wildlife sanctuary wetland reserve chi bang na tuam mina igap ong su the ding ziao ong gen hui wala ya zo suan e kwa pol khat jong kumpi te na ong su chia chak sinina tua hun lai na tua ITLF chi bang sit lai lo ka thei khel ke le mo mai sakula RPZI na ke so jang kwa de thei bangina vadelu hi nek le tak va puak ko hi tua ni na nang amakai khat nei na to na va puak niu na akhom pi te va mu a khwale tu ya inte ke suksia sakte kumpi te suksia bang teng na ngai suna le then again bangina i Manipur government in kha izogam ichingtang gam kha lakhina di policy tom bole chiangin ama sa pendin na hingle subdivision na kwa khat ke song jang ki kha protected forest noya oma hi chi in eviction bolwa why order dungju ina i adet konen zwaldi nga i tarik somni February 2023 zomi namni ki twak chapeve why ni na i government ha na zangina JCB ke zangin ke song jang kwa kha in teng kha ana suchimitwa demolishwa why takina qua meeting singtang meeting kipon aveka ilung simon sukhaveka RPZI le thu ki zak ina ajing lamina pakitel pa i antang inswana antang bek chiat le nel tak ding potowin amun ma vadel in a khompi te to vakimu in haulim na vakinai amau kha holkhya ka oma hitang mo na akyanga khwa khata ana omwa wa ka va paiwa e house ten khata sam khomo mi pi te kyanga khamwan na thu ka genwa zo swani hi zo ta te hi kwa ma ki ken the ke i hak sak ni gen the ni imang bat niya kwa ma kitai san the yom ke una khate hi chi na thuang za ko le thuak ka hiu chi te va thei sakina amun ma isangam te thuang na te va thuak pi in RPZI na kal iswan hi lungdam ma mai tuina thuk lak na tom khatong nei zwal ningi na tua RPZI da sip na ding na hu na sumong lut nu MC Housing dollar zathum nu nyanyang dollar zakhat pachiang ina pa dai kam ti dollar shop kum amount te tunga lungdam thu po khange ki pa wai ma mai tu ni na koimun koilaya yom zong ina ni khat ni tak sia ina gam ilei ma kingai dinga ki phok dinga na ta te na kei tua gam ni keng zo gam zo le a hang khai keng a chi hang ina a pai thelo dingu anu apa pian na izo gam hi na izo gam in na la khat ngai ni na chunu zo gam kichi isangam thadu kukila lalui ma ala bek zong kum som di valinu main ke neu lai pe ka ki thang khin na e to ala ngai ni tom chi khat bek pak ni
wai cha bangja ka Chandra Kirti Park nang na hiu ya chi bang le mo okay pantanina eh tuina abana paitoni na ya RPZI ina sep kempeo atom kim sidiam asau thei bang penina itel the bang ding ina RPZI tuni 2020 tuni le som ni panina ana sep na teo atom kim thei bang ina pulang nang ni le mo siapa na tua cheng ina RPZI ina sep na khat konggen ding leo lewa amau ina sep na pen athu tak takhina aman kwa hem te bawa man la dingom lo man khong la ding tam piang ma lo om vet lo athu document back hina tua te ai manen tunina RPZ te na sep na pen aman hi cha la theding nei lo hing to manina tuna siapa na amawi activity te gena ongni dingina on petoni kipa wai abul lama igen sama bangina RPZI na Chandra Kirti Park behanga bol Manipur government ina bol soma hi akipata ongkipan khia ahia awai ma RPZI ina focusin Chandra Kirti Park pen bang chile nang ding bang chile bol sak lo ding chi in pan kila a RPZI ki pu hetina dena non et sak pamphlet kha ki hom khepa ngala bangja ka chi Chandra Kirti Park de lo hi ya chi kha mi pi theidina ki hom chia a khotwam toma pamphlet awareness ki bolin ki hom chia to bana aki pu siang ni ma ina en biren sing chief minister kya nga memorandum ki pengala akin thei pena hai Chandra Kirti Park na sep ka khol sak din ki ngen ngala activities kon gen mana bangja ka Chandra Kirti Park ki dei lawa chi kha en tu te thei ding na hil chat na kon boluta Chandra Kirti kwa hiam ichi le 1872 line the Lusai expedition ichi anoma wai huna the Lusai expedition neu chik ton gen dia banga Lusai expedition Chandra Kirti Park go khathang igen dil le Lusai expedition ka gen khak te te angaya aja kina Lusai expedition banga chi khai thei siam mas angaya Assam Assamna singpi te hwan bol British te in kwan khat sung kwan khat atanu de thot amin kha kamang yul zwala ama kha lusei silo lalten kha atanu nu kha anamat sakun mizo gam lama pi mangu hi wai takina British te na wai British tanu kha zong kheding in kolom ni chidia sepai ni regiment ni kha honbol khiawa Sam Chittagong lama Paul Khat pailingin ai chang ina Manipur lama Mizoram lama luding in kolom khatawma waya Mizoram lama British pai te panpi tu ding ina ai sab nume zon khyang na di pen ka Lusai expedition ki che waya Mizoram lama kolom khat pai pen nung thuap di panpi tu dina Manipura British officer pa makainana Paul Khat pen moirang tana vaki station ding atupia ka hiwa amau pan piding ina Manipurin le
se pai bang za hiam le kuli bang za hiam solwa manipur contingent akichia waya se pai sa manipur se pai sab ni to bapain moirang tan avom diu chi hima le beyang tan avak pai to wa beyang mona chivu mona chivu mun ka hoi asak zia kuna ava kholwa chivu dil kima kemte bolin lu sei gama british pai te kalswan pe ngakin ekele pan pi ding ina ana omuhi chivu mona huchia om lai wana gam sungkha lu sei gam a british te balu dai changwa i british te na thalemat ising tami chini lu sei te thalemat le nei ai changun kwa bang le hal nei changun i ipu go khatang sangam te tanaw te kha lu sei gam lama le om khai changin wai te pi kheding in na go khatang hong pa ya mi zakwa wal kha e izo gam lama man pi kik ding ina hong pai lai pen kha chivu muna wa se pai te ana om pen tok ki mu khain wai muna e mi te general ni balaram to fatina i go ka thang se pai te kha zowa khemena ze khemena athau te su sakun kot na thau te konem di chi khemena athau te lak sakin pat putina go ka thang le se pai te manwa kuchin infala ton piwa infal zela pa yun konung solo ina chandra kirti khota go ka thang sia hi chi ki tang thu akwa khoi na i thai sa ya wai ja ke na chan chivu mun pen kha go ka thang ikumpi i hausa lian go ka thang kimat zakhem le kimat namuna ichangin heimuna aman tu pa chandrakirti pa toina dinga chuang phu ki bol hiam ai ke le pa ki pol pen ei zo mi te dinga thili thailo hi a insult le hi a waja ki pom thailo a waja kan nak kinanga hi waja ma ki dei lo hi a waja kina 1872 a ki pata me te ten sa hon khem moi ka chi kha point kha te ya tu ni tanin le me te khem na me te chala chi dia me te zuaw zuaw bol na je khem na a tanin na sal itang lai lai a waja kina tu nin le me te sultana apata sultana ki pata what hewota total separation from manipur king ya nahi ya waja kina chivu pen kha igam chivu mun kha esing tang mi ada ei zo mi te ada kha ei zo swan te ada kha mun poimo taka hi center hi mi zo gam lu sei gam te ada le amun hi wa bar malama unau te ada le ong pai chang alai lung tak igam lai lung tak manipur ada le alai lung tak wai kha ni danga kha chivu mun khon gen sau zek leng ipui le pu ten kha chivu mun na tam bar malam para leng payo mizo gam lama te leng payo to manipura te pai khomin chivu mun na kha akwa pai khomin chi kha va huanun chi va bolwe ve wai ja ka ei zo mi te ei zo son te de chivu mun khamun poimo i heritage chu hi a me te mok pia khyak da chu phalwai lo hi wai ja kina RPZI na koi kisa in ei su ko kite kapa RPZI na akithei khya kina pa construction len ki pan menta akize kai kha himale RPZI kha intellectual group hi jakin intellectual takina government to negotiation talks na ya
hay issue kha solve te danom diam chi na panakila wai je kina chief minister tole kumve akimu a wai changina export committee tole katve kimua wai changina state archaeological department tole kimua RPZI na akis gena hi le apak pen kipum nan lawin amin pen kha wai kisalo ma Chandra kirti min pen kha kagam lai lungwa min tamdina thelo wai kina amun min ma chivu pak chini china suggest proposal ki bola bangja khami chi le Chandra kirti na kakum pipaw go ko thang khat ahi manina achivu mun pen akimat namun ai changina akimat namun na aman tu pa toy na chu ko pom thelo dik hi wai kina he pita kina Chandra kirti pak chilawin chivu pak chileng ko local tia din le ami agammi tia din le ka pom thei dingwa pak le bol dia ichina is om di akichi le zong apom thei ke a chief minister plan kha unong pai na ong Chandra kirti pak ka khon kya kai tho wa hei to kisaya kapan langa wa hi le RPZI-in memorandum kha the piak te na ki pia mi poimo teng chini nam heu tu teng le ki kimu pi lo khat le kini kia wa the government lama poimo teng le RPZI kimu pia Mizoram lama zoro tazong i ho khomina pana kila towa i again sa bangina i chief minister tani ive atumve kimu in kigiana kingiana himale sungkha ikitu to alo jakuna chivu to kisai kha kilo samahi chi kha mi pi theidin kon giana itu to kileng ki hong sak lo ding hi ya himale sunga kha divide and rule policy na sa takina government han place yakin akinang zo ke ya RPZI-Lamka pata panakilakda na hi le again bangina memorandum tamte gelin government kongkhak thank you win ima ngele Delhi Abazilin central government kimu pi the va kimu pin Mizoram MP tele va kimu pin Manipura MP ni ineya Lorho Foze outer Manipura MP pale kimu pin Waichanga medite MP pa sana ba le kimu kava kimu pin sana ba kha Chandra kirti swana hiya ama le leng pa Manipur leng pa hiya MP le hiya ama kyang la hoi takin kavagian wa nidang inzo kita kimatte ina chingmau gal kidawa omte hi wai chu pass is pass hiya le tu hunina tua hei Chandra kirti park pen nong bol te wa le ko zo swan te ko go ko sang swan te kha kamit tu le kang nai lo manghil dia kisapan pan lai ka hi lai na kalung simu hong thak sak ding na hi wa ka thang pai naw te ong thak ding phai jang mi la sing tang mi ki kala dia ho ki to na dia le hoi lo ding hi chin le ba ki na aman le thei siama hima le me te policy kha ma bangjia ka me te na hai be hianga Chandra kirti pa khan bol som te te hi mi chi le hei be chivumuna kha tua 1872 kuma i Lusai expedition la ya mi ti tiang pai la una aliang pau Chandra kirti hong pai ki ma le wai chivumuna kha aliang pau khap hong kwai se oi chu hei bang et sakhian mi chi le kaleng pau na hei gam hei tanong sikha hi a ka sik na tan tanu ka gamoi hi
achi u nawi wai ja cái Chandra Kirti Park gamla na chi khatong hinona wai ja kina RPZI na hidden agenda pen kha ki thei ma wai ja nan dinga ki chia eilama ki yen tamai leng ki inam tribe helpte tin ki hopia zomi council te bang ki hopia wai ja tribe leaders to am te ki hopia himale avec quoi kha Chandra Kirti Park boli hoi selo ile kwa ma pau khengam lo ti changa bayam khat sung gu ka khat thil ki gol khat ma hiya oi ka poi ma a i kwa ma ong pau khyak lo chang ina nam heru te ong pau khyak lo chang ina i RPZI in kha ka ki putho a kong bang ki ma ki wa hi ma le government edin chu RPZI ka thanei non lo dan khadan mu ajak chu no one support RPZI openly ma sung thua chan support to ila tak taka apalama kha kwa man kha press release le bol ngam lo thu le swa ngam lo kam le ka ngam lo ichang ina government ina atung in chon lao wa ima le akunung na thilom dan I nam heu tu ten na pau khe ngam lo hi chian te ichang na ade ide bang na han siam ke tau hi lai kha poi ma a I wai ja ke na chwa I movement pen le iki tua ke le me te ten khan nuam taka han hi chime de hi chi kha mu the sa ya tua Chandra Kirti Park to na le sin lai sin ding tam pio ma I apoi ma kha RPZI na tua thilong tung di te akimu kola Chandra Kirti Park I hon sak nge le thil tuam han bol to deu hi chi akitheya Chandra Kirti Park kha ong ki hong nge ya kumasai na ong ki hon khit kha forest reserve protected forest ti hong gingal ST demand hong gingal ka ki boiza ka hi wai hunina Chandra Kirti Park akinan lain nam heu tu teng pang khomena straight teng pang khom akinang hile tuai boy na kha ki pumpel thei mai thei hi himale wai hun la ya ikitwa lo sia kun mi ti te na han nop ne wa han ngam tho wa tua ha ki do khe khong hi ta e chief minister to ni ve thumve ki mu nongena I expert committee ki chi state government na han set up in na to Chandra Kirti Park ki sain meeting on samwa RPZI le vakitela waya point li RPZI na akigena wai point li la ka chu I ama sa pene na amending na Chibu Park ahiding controversial name loading chief minister in kha apang mendina raja gokothang hyphen Chandra Kirti Park chi bangan sajesa wai changena chivu hyphen Chandra Kirti Park chi khawan sajesa ile en chu meite min mong adog lo dia la lo ding ajak kha ka gen sa bangina wan that tu han man tu min kha ki pa to lo hi gama wai dina ki ding kip pin te na chivu pa ka hiding adam na di pena chivu pa ka hiding chi na ki gena wai changena poimo ma ka gen kha lo hi le wai muna chivu stone chivu inscription stone ki chi swanga na tungwa wai swanga sa kuzo tak na phumwa wai swanga ki gel bang hiam ichi le 1872 the expedition hon line Chandra Kirti lalai I mấy tay tên ấy cái Chandra Kirti na lu sei qua zale som ni ana zoa ana satchimita I nói chăng là lu sei chief li ana thata hi chi kha ana gelwa katak taka again sa bangina waimuna om mai hi wa kwa mate tol ki do lo
mi di te kha kwat matal ki dolo wa chi bu mo na British gal kwan te nga ka na mai mai hiwa hi wai suanga kha mi di ten kha khwa za la sol mani to nga vai homin lu sei how sali katwa hi mano hi chi kha ana gel mo kwa wai pen kha ki dei lo hi ya wai ja kina he chi bu stone inscription kha iktaka gel a hi ding chi kha demand kha te hi ya wai cha nga amin kha chi bu pa ka hi ding chi hi ya wai cha ngin na agam leitang pen kha anei tu ten ana zwa ki na ichang ina agam leitang 605 square miles square meter here why area kha kan gam kek be lo diu why kan kha gam government le le be thelo ding chi kha ina ki pola why changa why mun ma kha religious activities me de sabiak na palo tina point le ki pia why point li la ka kha i point thum kha pomwa why chibu stone inscription pen le khek ding pomwa sunga religious activity ne lo ding le phalwa ngam area ke lo ding le awutwa himal amina kha ka ki thukim thei kewa amao kha chief minister in kha chandra kirti minatel te te di angiat kola chandra kirti minatel de lo ke changwa ki thukim thei lo in ka ki helwa wai nung kha government le ki ho non lo in kaumwa manipura election hangomin mla election hangomin singat tibu chi kha singat biala hiya be yang chi kha singat biala hiya singat mla wai lai na gin swan hawa hiya election hangomina I putinun thangong chinga mla banglang ki khenga mla thakpa te le meeting ni ve bang kineya solution ding ki zonga imale ichi bangina ichi minister enbalancing sing tami te kitwa lo thei chian loi changina aki yen zo ke ya MLA thakpa chilun thang zangena tungtonena e aki hon ni kon en zual October somnali 2022 ma nina chandra kiti pakha hona me hi pai jagena poima ma a chandra kiti pak ki hong pen kha singtang mi te zo swan te ki to alo ka hi ka chiu de hi pai jagena to I movement pen le ki to akewle hay ai lo sabang bang lo san the chi kha kon gen ai teng kha I kon gen to lai da RPZI kal swan na denena kutina ki dai veng venga tu kumbul ina ke song jang dena igen khwa kha forest reserve ichi bangena chandra kirti pa khong tai changna manipur government la hang san deu deu ta in reserve forest protected forest te kha on introduce ta wa wai to kiton ina ama sa pending in ke song jang khwa kha eviction demolish hong hiya waya panan lik kelatawa akhanon non April khana tu kumbul April ina infala I biakin thum tribal colony at biakin thum demolition angam nona waizo kha lamka khazanga hey forest survey kha on solwa wai patina mi pi chu kimong thainon lo inoma uchiang pai to in ITLF le hong ding kya ITLF ina April 19, 2023 in a public consultation meeting on sama waya le RPZI na sa tingin na bakit panga RPZI le ITLF ka nung twab aki dan afaki gena reserve forest protected forest wildlife policies there ITLF malang na ginpi aki dan afaki genin panikilak pia kuchi in kuchi igam sung so vet sabit veta omlayena Chief Minister N Biren Singh kha
Lamka, New Lamka, Open Gym inauguration ding ina April 28 ina ng paisoma. Hay tu akit petina ITLF to pangkomi na why ni ka shutdown. Sodro shutdown kitwanga nasa takina siyamang pwede pa na kinanga why dita why ni may le Lamka song kapwag za ka i mipi ka so sangin chimini sarang pwede ka deilawin na nasa takina agitation kipan na which in why ka 28 April 28 29 30 chi ting bang chu nasa ka la lampi ki kha mipi ka so sam public agitation ka nasa taka lamka ka songa omahi which in hongda in at sumina 3rd May 2023 na may te ST demand pamlo agidan condemn agidan de lo na ina solidarity rally sa 3rd May na pansaywa ay 3rd May ka tua movement ng hang kwag za ka hichi teng ka kundi na kung yan na 3rd May solidarity march sa Manipurong kwang za go ina ajing 4 May na Chandra Kirti Park ka suksya tao mahi demolish hi Maja kena RPZI palang na ha akunin na government han na hong maleo igam hong boy kyak to kitoni na 3rd May agam tung boy nang puag rak ken ajing lathai na Chandra Kirti Park ken to sya tao mahi chi ka into de the de kina kon ye na hi lung dama mai tua Chandrakirti Park Memorial Park chi utokisai na denin nonggen bangina Lamka condemnation October 15 ni ina condemnation na zo akigela ya anama khat pen yemele ten zong ong hulo mo bypass chinai let's say the contractor of this park are no stranger. They are on people, in fact, powerful and influential people. They could have stopped the construction to end this matter if they wish. But the love of money presides the love of our land. For this, we are very disappointed to all the contractor involved, China. Hilaya, tang takala kigen ngam lian lo, laki te kiu kiao, khata omi na mo, ano kai mama, le ki zuak la ki bang, le ki zuak mo athuman gen ma mo khat ki bang den ke hi thu pen. Mailam huna, hi bang ina imisunga, ki le gente na ina khorbu bangong hita mo. Ai ke le me te na hi bai na, mi te ma zangin na, igam sunga, ya MLT i Paulo ba na development ba Paula pina o himok le emiten bang si bangina dal dingin kilom na sale Chandra Kirti Park pen ka boya boy waya complexa yak se sung mama involved ya bultung in le zomi council na buona swa government development plan Chandra Kirti Park pen ka government development plan hiya kinang lo ana chia buona swa kya waya ki patang boy ta zomi council inam sunga alu penina bak ki bol pen an nan lo chiang ina adang anyau new tribe ten ka pawng am no lo hiya ai ka poi ma wai chiang ina bak ki bol na contract work te kha inam heu tu tom te amin zo gen khada ni mai na ti inam heu tu te ma contractor pa ngai chiang wa wai ja kina ka gomina kinang di leng ele sung kha ki sat di akibat jaga kha thaguma RPZI ka kinang som lo in wa jaga paperwork chi dia intellectually memorandum te pe in talks te ne in dialogue te ne ya acha kha negotiation ki bola PZI kalswa na ya awai ja kina e
inauguration pen kha i foundation pen kha MLA masa singa MLA u ginsuan hawina na pana ama noya inam heute na contract na la ina Chandrakirti Park khana na siamwa uchina akala RPZI ina nasatin kinanga ele kagen magna MLA election ngom cheng MLA ki khekin chilun thang MLA kaya singat aman le nang zau tuan lawina man le inauguration khan bol pe why kina it's a total failure of our leadership chi mai ni swa ma dang le me ti tel ba mo sa ngai ki ei sung ma ipan khom lo za kwa ei ka kilo sa mai ya why kina tutung i movement ITLF ki pading le na sa kina ITLF leader te ka question Chandrakirti Park laya non betray dan one betray di hi ule ko RPZI ang panglo di ka hiu ka chiama why ki ihyalta uchak pangnon lo du ka hiu chi akam nge wa hon Ginza kwa RPZI in tua kinung tua pa hi huti kele by moment penle il nam heru te ki mong non lo sim tama le tutung chu tuam vil vel hi ya hun paisa hi khela tengu hi non lo wa tua kha ding kip ding ka hi chi assurance tribe leaders ten hon piak za kwa tua kha RPZI nasat ka ina ITLF kinung tua pa hi wajaga RPZI have to teach ni KE chairman hinga vice chairman secretary ta khong mangle department tom toma heu to pang ke hu ma kaminu kilang khol ke le we are behind ITLF ka chi uta ma heu ten kha assurance an pek ja ka wai ja kena na sat kena en le question akibol gi gi ma en hi chi diu le china question akibol pa wai ja RPZI in kha check and balance to i movement a bol apang ka hu chi kha mi pi thei din le kon ge na hi Rina abana ipai ding ina meitei tulai takina meitei te ong ngo ahi adiakina refugee illegal migrant poppy cultivation chite ilut mai na la khat ngai ni na zun lo zo gam si apuak ithi tek ding ina zo mi sunga la phwa siam vi pau khan siam mi phwa hi na zun lo zo gam la chi ngai phot ni to hi tak che abana pai to ni Galindon di vewa sabang itat na zun loading mo Pila putun lazwa thalingal se
abana paitoni na huna hunang pete min simto pakning na pa zosiam lang no dollar zakat pa thangpup dollar som thum amaute tunga zonglung dama mahange tuina dena gen bangina abana paitoni na tulai takina meitite na me ni thum hitina amasai na biak na wayong paula pina to hitak jene kham tung mi hem pe beng le ching poppy cultivator beng le a bol ding ina ong gen a bol bai nang gen mo pu ya to bek tham lo ina illegal migrant ong silai hi to ina aban pa ni na hi refugee vai bang hanga me te te refugee ung chi the hi a chi bang mo isiapa na amai the na chiang chiang mi pi te the ding ina nong gen the diam chi ngin wa mi nge Oleh kipa waya mas perina illegal sorry poppy cultivators to kisai khapon genda sing tang mi te pen sing tang low ho mi hiya low ho kiwa mi hiya government office khong ana sim omjek ma aling le tamzo kha we are farmers cultivators inek zon na kha low ho mi hiya ai pen kha chu deny thelo adik tak ma le hiya ahin kuchi manin inek zon na poi moi changa hey copy kha ade I hwai ke male sing dang mi te nyang ga ngai sumu na ding poi moi changa lo na ho ma we ne ile the di chu kwatia hey drug dealer bang khat a mafia chi dia drug lord kha kwata chi changa me ti house te ve me ti house te na sing dang mi te lo on ho sakwa copy on poi sakwa and we are daily wages ni ting nek tom zong hi kwaya ki khaka kwaya copy bol pen kwaya ki khaka kwaya ki manufacture kwaya ki zwa ka bang ki zada chi pen en ki thei pilo hey pen kha a drug dealer kingpin chi de ha te kha me de te hi ya zanla min le national media dilia drug dealer ki man chi ong ki newspaper ong ma wai le me de te ma hi Mayday te involve hi dan kha Mayday IPS officer Brinda ngain le case ana suizuya kwai to Manipur chief minister sangam te tanaw te ma le involve drug dealer involve hi jakina why hon expose kyak tak changina Brinda ngai le government that na na a hi daiwa Brinda ngai le sep na IPS apat ki top hi ayak cuman nang zo lo ayak champion gen khide changa chief minister involvement khong on gen khide changa why hin chin atung lama a player big player kha mi de te in chin eight six time that we are just cultivators we have nothing to do with how the drug was manufactured how the drug was transported or how the drug was sold we are daily wages ma so hey kha chief minister in ka ama involvement sale go na dia kha he just blame us he call us poppy cultivator proof le nei lo in fact sa jana ka gen no Brinda IPS in ka court case le bole ve na sa taka PM ka hong ki expose de itak tianga ka Brinda ka na sa taka faulawa tom na na san le tok sa ko hi pajaga ka ay poppy cultivator on chiu ka i pitching tangam de na le tho ya en chu zooming cultivation ki bole vele kum khat
mun khata hon ki bol na kum non changa mun na ki bol zel I gam kha honen la unchin why a big space gam lian pi ne kha hey te kha poppy cultivation a sing tang min zang wi cha kha man kha narrative bolin why tung to na kha ei teng kon hol kya gam lak sak sol mai ya atik taka ken heya lamka journalism pai te ken ka gen hi ya the big players are made ma we are just the daily wages who are the cultivator che ya ani na refugee illegal immigrants ta ki faile ite isaya myanmar a igambwai kha igambwai dung zo ya myanmar la mai sangam te hangal ta ya mizoram bangale lutamwa manipur bangalang lutam piamwa ilele eka in terms of hundreds a number ka tamlo it's just a few numbers banga population growth mu the piala population growth hello it's to hangal dai te kha isangam mai che ki hol kick thailo it's mizoram le hol kick lo mizoram also welcome them manipur le we welcome them we give them shelter ma government le shelter ki pya in chin to media narrative ka Myanmar apata emi te jo swan te ka hong migrate tu na I kwa thak thakon bolwa gamon loi achiwa I lewa ka a number ka maule evidence nei ton kewa gain again the ei ja gain mai hiwa jala mille interview na khata current happer interview na le meite MLA pa question bola facts and figures again le thailo hi population growth pen kha put on pung lo gradually a pung hi awai ja ka ai pen kha illegal immigrants pen kha in Ginza ne lo hi chile ge na wai changa Ginza lama India Today journalist changa le ka gen ya ko zo swan te zo ta te zo na thlak te kha gam kha da am khom ke wa we are the same ethnic group culture khat tradition khat nei mi khat kai ja ko na ka kamu aki hen ke ya kilele British te vai hom na noi kom ja kuna international boundary non khena ken khat Myanmar ken khat India ken khat Bangladesh ka hiwa gamu kek lo hi gamu khata hi boundary line ka kalwa mai chi tu hin ko khami khat ka hiwa paule ki thei to new chik a difference culture la ki bang ikan kat Mizoram amte ka Mizo kichiwa Manipur amte ka kuki ina antheiwa Myanmar lam amte ka zomi or chin ina antheiwa we are one and the same people kana chia waija ka if someone wayam khan Myanmar akipata kagamo Manipur hanglule we don't treat them as illegal immigrants mo ko the illegal immigrants they are our brothers and sisters they are just moving around mo kachi boundary nan khen lele ko ka gam khataum atana uteu asangam te ong ve dana koi mai ka hu china hoi tagena illegal immigrants ka kana gena a number le in terms of thousands le kia just a few hundreds are moving more because of the banga Myanmar problem china kana yel siam hi Ê, lùng đâm mà mày tuần ông gen tua công copy bên ngọc pa hi cái thế cái chiang à ấy Lamka district à Kolgam panina Kolgam boy na hai na refugee to ma mai ni bahangyam ku chile CDM root civil disobedience movement alut pen chinstel bupai tak chiang à tua a gamgi Lamka gamgi to akinai pen na a percentage tom pen na hina e pena tam het loading chi pen me te na o khu theng mo again hui le na a tam ding tak pen tua Mizoram mo Mizoram hina tua chiang ina I hi poppy cultivation to deng late ki sai na tom khat dena na gen sa ba bangina me te pen abul pan
hi na programa zong gen sub yap yap del ni na programa zong tua tedim tua ton jang kim tenga meiti help te meiti underground te mo korkom te tua te na nidang pek 90 91 92 93 tua lai pek pata beng le bo le bi tua hi na amau khong pe ong le ngo amau kyang pata nga hi zo sopina mo hi te pen base le tak hi lam tunina mipi na hi the bangina ida ding medite na hi bangina again le zong no kyang pan ka akinga hi chi ding yap ding ina banghang ka chi le luto pak lai ning ina tua medite page khat facebook a wa pen ko gam lambe sina ipau de theina thuilo teng na post hi pa pau hi ko gam suwa jong medite om lua hi ki thei lua hi chi tom chi khat ang gen pak ning ina thudang khata ong lu to zual ning ina pol khatina zolen voice tv chi amu pat nai khading hi zolen voice hi chi pen tom chi khatinang gen pak ning ina zolen voice tv chi pen ko gama mi pite ukna democracy mi pite thune na basic fundamental rights nangon ane lo tak siang ina mi pite ki phinina cdm te hi na cdm civil disobedient te hi to to tak chen amun muna pdf twam tomongom to tak siang ina crph le news ina media khat ki sami hang china public voice television chi ong phone hiao hi tua a kol pau ina ang hiuna kogam bupa kham tung mi ethnic nationality indigenous tuam telak patina zo mi te zo swan te ama sa pen ethnic program anga ama sa pen te hi hang chi tuni nang pulaking to manina solen voice tv chi pen ut bang ting gen na kel loina mailam huna ngom to ding kogam ong hoi tak chiang zong ina ong hoi to zolen voice tv be khilona zolen voice radio chi bang ngom to sen lai ding he chi pulaking adya kinatu na ya live angin ten amana na mukhani chin zantak ma maina national unity government programa ding ina minister khat hi information and technology minister to a public voice television hi zolen voice tv bolna amakai pi a minister pat nyato keima ma jong kimuina to hitak siangina kakyanga upa zapa pen minister of health and education hina ko gambu padingna zalian ma makhat hibangina zo mi te zo swanten ko gamana kisemi si jong tuninang pulak zwalinge tuina azo lam mano pian ta hangina ihunjong sot dekina nailang sungkok ni zoni na tua mai na la onglut ma khat la thak khat igam hilo hiam chi isangam mi thadola tina lasiam tuamina nung deuina akirlis chi wa akirlis sina wa pen ngai ni na to hitak chiangina separate administration le so group vai core committee le separate administration movement to chiangina dong tuak te hina hu na nga te to chiangina tulai takina imisi mi zawali nei te bang chi ding chi bang to teng ki kumina I hunzo ding hiang la khat ngai pak ni Khom tao hi
te igam hilo ham ibul nau gam hi iding khozin khopem banga mi ten thing thet sanol bang ei bolu ilai dip dam lo hay mo kanam mi ten thing thet sanol bang ei bol hi na lai dip dam lo hay mo kanam mi solam lum lam ma kanam mi te koi ma ki khen thei ding i po ve si tui bang san ki gom tau te tu ni hin ki gam in am hu tau ni te i gam hi lo ham i bul nau gam hi i ding kho zin kho pem banga mi ten thing thet sanol bang ei bolu ilai dip dam lo hay mo kanam ni te mi ten thing thet sanol bang ei bol hi na lai dip dam lo hay mo kanam mi te lungel khat ban tha khat ei pung khatin sonin mano te i gam le nam di khat le khat ki bo sang na tu dau hi te koi ma ki khen thei i hi po i gam hi lo ham i bul nau gam hi i ding kho zin kho pem banga mi ten thing thet sanol bang ei bolu ilai dip dam lo hay mo kanam mi te mi ten thing thet sanol bang ei bol hi na lai dip dam lo hay mo kanam mi te song pi song cha hi the tu bang sa in ki the to dil dil tau te tu ni hin nang lon hi chu ke lon hi song hi lo am sol khom tau tin nom khom tau te i gam hi lo ham i bul nau gam hi i ding kho zin kho pem banga mi ten thing thet sanol bang ei bolu ilai dip dam lo hay mo kanam mi te mi ten thing thet sanol bang ei bol hi na lai dip dam lo hay mo kanam mi te mi ten thing thet sanol bang ei bol hi na lai dip dam lo hay mo kanam mi te kun so dik zian ina nung dame tu ni na pol khatina banghang ina RPZI ding ina sum dong sakhiam chile tu lai takina ithi ama jong again ma baina sok personal ma baina RPZI azong chairman hina RPZI na kwama kyang ngen ni lo ina hi zoina min apyak tak chiang ina amau mi kwate hu hiam chi tom khatin get pak ni na ama jong bet no mo RPZI na tu lai takin kwama kyanga atwa mina hu na ngen lo ina ITLF to ma pang khomina la semina ahyang ina min khak ve na tua anga sun te to tu lai paule me te to igam gia om I khang lo te igam gi chinga om te sun le zana chinga am te tua te nik le tak din wa hu hi tua manina tua te antang ip khat hiamo atui don jing hiam khato ba khat aphat tuam khak le chi manina tunina hi RPZI ding ina sum ong ki kai khop sakhi chi polak ning tuina abana pai to ni na
tu ni ya mozan hiam khatina Assam Chief Minister makaina show group le CSO te ki mu khopna om chi bang khat zaingin na tua pen nang theina chiang mi pi thei ding ina kilom na thei bang nong gen thei tam thu ki zak dan ina zan hal hiam ina Assam Chief Minister pa to KNO le UPF le CSO for some te hidin ka gingta ma hoki mo khomin Amit Shah Home Minister in Abangina tua tulala National Highway 2 Kangpopi to Infal Ki Khat Lampi Ki Khat pen ka ding thu again komwa KNO le UPF press release imo bangin hon ding hi chi thu so ngoma te kha amawina mi pi dong lowina mi pi to kizamat lowin tupuk na anabol mo kwa zan hal ma main le hay tupuk na abol ni ma maun le i zo suan khwa i zo khwa chini langza ichi marte ten na in som thumvel hal tumin mai diten hal tumwa David Mar ichi agol tan sakin fencing alu khap ta kwe hi ichi banga mel ma ten na in le lo han hal saka tha nadan maile lo gol kitan saka honi laiwa amao asama imi pite dong lowa tupuk na na bolwa email mate anding kwaglu na ding lampian hon sakte nu kha mo pai vai mama a dikisalo hi waija kina aitele finle pompi hi lo dan tu ki so pa a i waija kin tua i heu ten le atil so kha hongki ngai to thaka mi pite to pai khoma ton khoma non setting na diguna nget na i bol hi lungdam ma mai tom kim ching ma mai tua denina David Mar achi pen to khat iyo kai kibang lo ding ai man po khatte na ko walam kalam table ki thei lelung na ko pau takin pau lego jong angong tan sakina dai kwama alu mo suang sakina apum pi hal hilai na mungkin huai takina pumpi sem ne na hal lai ve o sem nen hilai mo tua ina tua bang kom kala emi te na me te mat mi ngayam khatho mi ngayam gukhya nga nga pa bang ke lai ikel lo ki kha chi bang hina ming gam tat dan jok ai non het lo hi pen mi te pen tunina civil society organization tuam te he zoina UPF te hina KNO te hina kitutua kai pan khop diam ding tunina zolen voice TV na hi na ongen nuamung to hitak chaina teng kitutuak lo pi na ikime pa ma ten ko ma ki hu thelo dinga manina teng ma kitutuak ma san ni na to hitak chang ikal son khom ni itun na ding pen ki bang ve ila khatina tunina lo ma ki khat chi ba ina lo ma ki khati chi zong ila phuak siam vi pa khan siam phuak ma hina na khat pe isep na ding ina pangkhom diam pe uleng ham saum pe ma lo me te jong zo la ding hi pe ma lo India constitution adan kala kalswan te hi lo hi nam rights a demand beki hi lam pen tunina online panangin tin thei ding ina ong thuming to chiang ina tu lai tak pina relief center bangza kem khatami bangza bangom chi nang thina chang nong gen theitam
oh why did not ya file konen zual le mo ka mang cha kia call file kon zon komina dena ke no to UPF na thu aso to kisai kha zanta kena mi pi lungkim lo o mahidama dena thu kamu dani na ke no to UPF swai kai ka khat mo Ceylin kichipen amemandam enlete Ceylin to aron na swai kai di zanta kena Ceylin in pen hal set ta me ve chỉ có update con cái điều mi pi lồng kim lâu om hi đi phải cái na biển mà ý tu chang na ý last update cái này đúng rồi na relief camp kha India songa zani le li pha cái kha Mizoram le tela Guwahati le tela Delhi Assam Shillong chỉ tela tela mà lamka zalaguk relief camp sama wala ka displaced person kha seeing the 20,369 here. Total India kha 41,425 displaced person. Amibe udin manna. Nung dami di bangina kichian takinan nung don thi manina mi pi te ngai sun leng in patin tai hia gal tai le tual gal tai pen ki bang loina tu ni na mi pi te tai te pen anun tak na ding tak takwa tai amau pol si teng bek to tai le li kwa yam te paule e katwa be kom lai bio katwa be kom lai bio chi alaman ding te jong hilo lai imi pi ten tai ai na lo teng tai san tai anun tak na wa tai na mei te te na in ilo teng a hal ma guk the guk no teng gulai mo to hina nama mai na zo mi te zo swan te ku ki ya wo chi nya mo lu se chi to i buai ka la hi chang tung khaya tu ni na akwa ma pe zo swan te ki bum khata ipang khom diam ding na kingen hang jena siapa nanggen bangina IDA galtai mimal mitu som yiwal bang khai na tuai le tu ni chiang ina central government panina hu na khong om yam ti nang Tu chiang ina central government ina kuna gen ma le atak takamu ding om nai lo hi. Tua relief center teu kha ei songa katuam ngai tom te ki tho khom kol tom te nan tho khom Mizoram lama wai me te khong inan tho te khong wai pan sana kha antang le ne le ta ki lein ucha ki ho ma hi ucha ki tau del phot ki lai wai cha gam tom international US lambang Malaysia Singapore namun ma Israel te ki patapan pinang lut te ki pat relief material se lein check it out del phot ki ve ole lung da ma mai tuna ba na izo nang jong hitai na tu lai te kina ong nu sia sa lamka phwala om zatoi na om tua no office ma zong agim na makiza mai tam chi khat taking in a mo tua te vai vui pa ding mo bang chi ding chi bang update om ta ya tutan ina update of night ke hele janla mina ITLF ina public consultation meeting akine ya YPA hola wale ki gena jak chu galdo lai manina misilwang da om ten lem tanglo kichi in infal valley a luang kha somli iwal om lai din gin ta ka hiya YT identify the hong hiya ain munu wak tung hi chiang na wi chang na khat kinele chi khan lem upung ni kila ma i wai chang na mun khata
war cemetery ti dane na tutunga iboina siteng salpha teng kha mun khata voi khoma tu pi bang pena voi kyak ding kha tu pung na om hi himale government lama patina so infala silwangom te kha identify the nai lo kwak kya ki nai lo ichang en na bangma maban kal swan de dan ki the nai lo be tu tan itu aidin mun mo lung da ma mele tun izo nang tuni hun khem pe zo nuam ta I manina hun sot pi nai ni sung tang bang nong tiak manina nak pi takina lung da mung pele ki pang nge ko gam vai ga ma hi zong ina zo swan zo ta te ko ma ki khel lo ina pang khom diam ding to ma tuni na hi zolen voice tv na zak chil nai ma bangina zolen voice tv chi be khiloina tulai takinang belap kikning ina University of Zolen chi NUZ government recognize university zong tulai takin akibol hi mo to unsa subject kimbel atam zo nya ki zonai kina subject ni le thum phong bek tulai takina to online tung ton panina University of Zolen chi zong ki in chi polaking tunya isum nga hem pe teng hang ngom pa hi manina tua ka kha kalina ila khat ngai ni na mizola kan zo tang ram nuam chi ngai ni to khi tak siang ina ngu tik nung ina hun khak na ni dâu tang ram tua mi chor pia ru ni yang e hello ten lung rua la da ram kan le na per quang ching chang sa ya kan soi lai mo ye par moi tin ren le thi phim le na kan so ram wa im o ye be kan so ram mun sa phía ra tui thiang kan do na na thinh tin sai mồi lệ hôn mây giang ca càng tin xa lên sông tê lung rùa tần in suy khô ôi môi chuông mang để cân lên na dấu tang pula si qua vang lên tim ta đi đâu ra lao reng reng răng chuan đi lên mà tìm lại lung ngồi vang cái thang tim rau tim gió lên đưa ra ero tim cái tên gió mùa lần liang sâu ta ra in soi về li la per quang ching chang rem ram nuam reng hi ram dam ve mo vin sil ve li la qua vel dam tin zo ti hey ai ram nuam zo ki chua min ka ring le mo im o ye be kan zo ram bun sa phía ra tui thiang kan do na ta pi na thing tin sai moi le hol mei azam ka xa lên sông tê lung rùa tần in suy khô ôi môi chuông mang để cân lên na dấu tang ram môi chu lâu la ma in phul le xua
po cùng khói lom zero se tìm bôi em mấy căn dâu răng buồn xa phía đã tươi theo cơn đô na càng tin đã thích tin ra ngồi lệ râu đây ở giang ca na càng tin ra lên dòng tên lung hoa càng tin suy khó ôi bôi chuang mang để căn lên na dâu càng càng ele lungdam ma hangina tunina thu tampi khat I thei lo thei bi hangina mailam huna zong zolen tv hina akipol pi tuam tena manipur kama mi pi te boina pen ti baina ki mok et lo dinga hu theina lampi ding ong kenen laya ama sapen penina ong kingen wamina hatinang dingun la hat maina ong sem khomun khat le khat ki khen non loina tua hi le ki me pa ma ong hu wam e izo swan te ma tam lo hi to manina tunina hi kong vai khak lok hi hen la tunita kina inga dollar zanga le som khina benga tulna ki kha khinina india sumina dollar som tu som ni le nga le zakwale som kwale thum hina hi pen RPZI na amau akisam bangina frontline hi joina da chipna wa ana za thi dingina amawa ding apia hi pa hangchi polaking genop adang na le lai hiam to hi tak chang genop veu rai kele ihun aman si kipa wai mama panpina tomna tam chiam lo na nan pa hom xiao ja kana na vek tunga kipa thu RPZI minin kon gena RPZI na sumu na bang ma kinai kia activities khong kinai chang na sum panpina kingen le la chi lo chang activities kinai ke le sum kipoi mo lo zathun lo ahimaya tu chang na zanambang le frontline na duty te kilkial tang tak di chi jakin RPZI na antang ip bangza hiam abaki homa tunle non panpi na teu hong lu ta le panpi zat thei na igamna na ma de ana sangding ka hi u chi kha en tu te ka kon ge na hichi bang hun hoi hun pha zolen voice na non piang ja kuna ki pa thu kon ge na ko izo gama manipur amte na kathala zung kapilna siam na teu zangena igamna na ma din na kong pang dingwa no apola mountain zong na pan thei dan da nong pangun la sumla pa hita he o ai ke le thum na hita he o le thil tom to pang thei ne ai ke le heu tu te dinga encouragement bang hita o thum na ka poi mo ki gewan mielma maya ha zoi mai lawa puk lawa kitwa taka kalkhat ka swan thei na di na thum na tewa na phog gi ge dingun kon bol hi ki pa ke lungdam ma mai akwa ma pi tunga tunina hi baina live nge sakina hu nang te hi na to chena kwa ma pi adena igen sal bangina lo ma ki khat pi leng izo la ding om lo te gi pang khom ke le kwa ma dang to pang khom nge lo ding kwa ma to pang khom the lo ding indam ki phok gi ge ni china hi teng to hun sak ni le lungdam le